Dobar dan, poštovani ljubitelji rakije, Ibarske magistrale i kraja avgusta. Danas idemo na nekoliko mesta. Idemo u Bodrum Lukić, u Ljigu. Idemo Minićeva kuća rakije, Donja Trepča. I ići ćemo na Goč, zapravo u Breznu, destileriju Tok. Vidimo se. Bili smo u Bodrumu Lukić i ja sam se baš dobro probao. Odlično. Probali smo Dunju Barik, malo smo porazgovarali o kvalitetu te rakije i o načinu dobijanja Dunje Barik. Vidjeli smo proizvodnju, salu za odležavanje, degustativnu salu novu. Sve je perfektno, Bodrum. Rakijski putevi Srbije se polako rađaju. Ono što je meni bilo interesantno, čim smo ušli u Bodrum gde stare rakije, taj miris koji je bio fenomenalan. Pekmez, znači... Pekmez od šljiva. Kad vidite u prostoriji gde se pravi rakija miris pekmeza, znajte da je to prava stvar. Pa evo, došao je taj čas. Legendarni uživo. Legendarni uživo, uskoro Stanimir Cane Minić, rakijski mak iz Donje Trepče. Šumadija u svom nekom najboljem izdanju, rakijskom. Očekujem dosta od ove pohode. Ćao! Vraćamo se sa jednog od izuzetnih putovanja. Najuzbudljivijih putovanja, najuzbudljivijih organoleptičkih iskustava koje rakija uglavnom imala do sada. Idemo kad KV, ja nikad nisam bio u KV, da kažemo davanja. Da. I moj veliki prijatelj Zoran Neumann će me dovesti kroz KV i pokušati da mi pokaže lepu stranu KV. Ćao, došli smo da okadimo Mrčajevce, House of Pain in the Mrčajevci, Ru in the house. Sutra na Goč, probamo najbolje rakije koje Srbija ima, ostanite sa nama. Pite štok, pite zlatni tok. Da me neko ne bi zeznuo, evo me breznuo. To je dobro. Dobro jutro, poštovani ljubitelji Kraljeva, poštovani ljubitelji Goča, vozova, brodova, puteva. Kao što smo obećali, idemo u destileriju Tok. Idemo da probamo nešto od najboljih srpskih šljivovica ikada. Da pijemo zlatni tok, da pijemo brlju jok.
Ovdje je neka primarna prerada. Ilija, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Odlično, odlično. I dalje sam potpuno oduševljen destilerijom Toki, arhivskim rakijama koje ta destilerija. Ljudi, pijte malo, ali kvalitetno. To nije fraza.